city. Khasi Students Union bagi Jaintia Students Union next ni lah kerpat ya ka Myntri ke Tnat ke Koit ke Khiah ke kong amprin lengdo ban Tuklar ya ke jembambiang ha ke penmi ke result jong ke written examination ha ke bentaki kam staff nurse but ki auxiliary nurse midwife ke belapan long da ke Meglaya Medical Services Recruitment Board kani ke exam ke belapan long ka arpway terik unailor kalong na kabenta shispa an riu pu south liki kam staff nurse but nyau pu pratali ki kam ANM Chairman jong KSU Employment Monitoring Cell iba Ruben Najari 8 pawi ke jing Khiah Halor kani ke jing bambiang da ka boong baya ke risol 8 bena arsien ha ka arpu praterik unailor ka belawan ra ke jing klumar jing mut ha pereng kenong le examen Madam Myntri kalong Halor kani ka ni kani ke jing kunrum badi bagi ki selection di staff nurse bala advertise ki lihat panai bala ada buat ke examination macam ni nai aku tare buat ke result bala apni hawa khata kei ke jing lap kuji kalau bahar ki apni ki result koi bahag khatarik ni bana ni ya ke result step buat ke result janmin hadin bagi lagi ki result ni bagi don ki roll numbers ki bala ni yang kiba mi RCN umdi tang first list ada second list kunju ki mi RCN dan tu additional list additional candidates ba ai Myntri kena ke sorkar